Angin ngelinus nguyang di Dinas Kembang Udaya Desa Tinge-Tinge Kecamatan Geroga dugas Rabu 8 September sawetara jam 11.30. Kejadian entu ngusakang Rab umahne Made Sudimare. Perbekal Desa Tinge-Tinge, Komang Adi Wirawan nyelasang. Pas kejadian, korban sedang ada di jumahne ajak panakne mekedadue. Angin barat mula sube ada uli semengan. Saget jam 11 angin barat ngeberang Rab umah wargane. Made Sudimare sedang mesare di kamar umahne. Sing sangka-sangka angin ngelinus langsung ngeberang Rab ane anggo ajis pandek. Iga-igane manggo aji kayunyuh. Umahne ane ukuranne 5x6 meter madinding bataku entul lantas usak. Agat sengada korban jiwa. Cuma Sudimare rugi lionet selai juta rupiah. Tawange ada bencana, BPBD Kabupaten Buleleng ngemang bantuan terpal anggurab ajak ngemang sembako. BPBD nunden perbekal Desa Tinge-Tinge ngusulang rehab umah ane lakar terusange ke BPBD Provinsi Bali. Tim Bali Express ngelaporang.